Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi bibaye ngombwa ko ngerageza kubasobanurira ibijyanye n'ubwoko bw'indwara bakunze kwita viral hemorrhagic fever cyangwa se fièvre hémorragique. Impamvu mbigarutseho nuko hari virusi iri kuvugwa mu Rwanda yitwa virusi ya Marburg. Ni virusi isanzweho ariko n'ubwa mbere ivuzwe mu Rwanda, kandi ikaba imwe mu mavirusi yo mu bwoko bwa viral hemorrhagic fever cyangwa se virusi zitera indwara zituma umuntu agira umuriro akava n'amaraso ahantu hose tugenekereje mu Kinyarwanda. Izi ndwara za viral hemorrhagic fever ni indwara zitandukanye ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa virusi, zikagira ibimenyetso byenda kumera nk'ibya malaria, ariko noneho zo zikagira ubukana bwo kuba zakwica umuntu mu buryo butunguranye kandi bitabaye ngombwa ko arwara igihe kirekire. Uyirwaye rero atangira kugira ibimenyetso byo kubabara umutwe cyane, akagira iseseme, akabura apeti, rimwe na rimwe akaba yagira diare no kuruka, hanyuma akababara umubiri wose, kumwe umuntu aba yumva ameze nk'uwakubiswe cyangwa se nk'uwavunaguritse cyangwa se nk'uwakoze urugendo runini, wenda rimwe na rimwe no kubabara mu ngingo. Donc harimo uko kugira umutwe, iseseme, gucika intege, kugira umuriro mwinshi, hanyuma ukaba wagira diare no kuruka. Ariko noneho ikihariye nuko kuri izi ndwara hari igihe hazamo no kuva amaraso. Ntabwo ari ku barwayi bose, ariko hari igihe utangira kubona amaraso mu buryo budasanzwe, urugero nko kuva imyuna utari usanzwe uyigira, kuruka hakazamo amaraso, cyangwa diare ikazamo amaraso, cyangwa se ukaba wava mu bundi buryo ubona budasanzwe. Ibi byo kuva amaraso ntabwo biba kuri buri murwayi wese, ariko nabyo bishobora kubaho. Aya maraso aterwa n'iki? Kugira ngo byumve, reka turebe impamvu bazita hemorrhagic fever. Impamvu bazita hemorrhagic fever ni uko virusi zitera izi ndwara zigenda zikangiza udutsi tw'amaraso mw'imbere mu mubiri, ku buryo udutsi tw'amaraso dutangira guturika, umuntu akaba yaviramo imbere mu mubiri nko mu bwonko cyangwa mu nda ntabimenye, ariko noneho hakaba n'aho amaraso ashobora kuva akagaragara inyuma. Ushobora kuva amaraso mu kanwa, mu ishinya mu buryo budasanzwe, kuva imyuna, kwituma amaraso nk'uko twe tumaze kubivuga, kuruka amaraso, ndetse muri zimwe muri zino virusi zikomeye hari n'aho umuntu agera akaba yava n'amaraso no mu matwi n'ahandi hantu, cyangwa se ukabona amaso yatukuye kubera udutsi dutoya two mu maso natwo turimo kumera nk'aho duturitse n'ibindi. Kubera rero uko kwangirika k'udutsi tw'amaraso, akenshi umuntu urwaye viral hemorrhagic fever agera ubwo umwijima we, impyiko, ubwonko n'izindi nzogano n'izindi organe zose z'ingenzi ku mubiri zitangira kugaragaza ibibazo icyarimwe, ku buryo ujya kwa muganga bafata ibizami nka za hasati na alate ugasanga byazamutse cyane, bimwe by'umwijima by'impyiko ugasanga biri hejuru cyane, ugasanga ibintu byazamukiye rimwe, mbese ugasanga umubiri wose watangiye kugenda watakwa icyarimwe. Ibi nibyo bita multiple organ failure, ni ukuvuga inzungano zitandukanye z'umubiri ziba zitangiye kunanirwa icyarimwe, akaba ari nabyo bishobora gutuma umuntu apfa mu buryo bwihuse iyo arwaye ino ndwara. Urebeye inyuma aba afite ibimenyetso nk'ibya malaria, yacitse intege, afite umuriro mwinshi, hakaba hashobora kuzamo ibiriya byo kuva amaraso cyangwa se ntibinaze, ariko mw'imbere mu mubiri haba harimo ikibazo kiri gutuma yaba impyiko, yaba umwijima, ubwonko, urwungano rw'amaraso, inzungano zose zo mu mubiri zitarimo gukora neza. Akenshi iyo urwaye nk'ino ndwara hari igihe bapima ama infection yo mu maraso, ufite umuriro ungana gutyo, urwaye umutwe ukabije, ama infection ntibayabone, ariko bakabona ibyo bita ama lymphocyte biri hejuru, kubera yuko aba ari uburwayi bwatewe na virusi. Hari igihe usanga ibya bindi biterwa n'amabagiteri ari byo abantu benshi bita ama infection ntabyo barimo kubona. Kimwe nuko rimwe na rimwe gucika intege k'umubiri kubera ino virusi gushobora gutuma hari ama infection yuririraho, bakaba bashobora kuyapima nayo bakayabona bitabujije ko urwaye viral hemorrhagic fever. Ubundi rero ijambo viral hemorrhagic fever cyangwa se fièvre hémorragique ntabwo ari indwara imwe, ahubwo ni itsinda ry'indwara nyinshi ziterwa n'amavirusi yo mu bwoko butandukanye, ariko zikagira ibimenyetso bihuriyeho
biriya tumaze kuvuga harimo izikaze cyane, harimo izoroheje, harimo izica vuba, harimo n'izidapfa kwica, zidashobora kukwica, ariko ni indwara nyinshi, ni urutonde runini rw'indwara ziterwa n'amavirusi. Muri iki kiganiro rero mbaye nk'aho mbivuze muri rusange, ariko ndaza kugerageza kubategurira noneho ibisobanuro by'ibanze cyane cyane ku ndwara ya Marburg, kubera ko ariyo iri muri kano gace dutuyemo no mu Rwanda ikaba irimo kuhataka. Ariko noneho ku rutonde rwa zimwe muri viral hemorrhagic fever dusanzwe tuzi harimo nka Ebola benshi murayizi, yagiye ica ibintu ahantu henshi, tuyizi muri za Uganda na Congo mu myaka ya za 2000, nyuma yaho iza kongera kwaduka mu buriya bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika nko muri Guinea, za Sierra Leone, Liberia muri 2014 kugeza 2016. Ebola yari ikaze ku buryo yashoboraga kwica 90% by'abantu bayanduye, ariko ubu ngubu hari imiti imwe yagiye iboneka, hari inkingo, nk'urukingo rwa Ebola rurahari n'ibindi. Hari iyo bita Lassa fever, nayo ni imwe muri za virusi ziri hemorrhagique cyangwa se za virusi, ni imwe muri rwa rutonde rw'indwara za hemorrhagic fever. Yavumbuwe muri 1939 muri Nigeria, ariko yagiye igaragara no mu bindi bihugu nka za Sierra Leone, Mali, Togo, muri Benin no muri Ghana. Hakaza rero n'iriya nyine ya Marburg yageze mu Rwanda, yavumbuwe bwa mbere muri 1967 mu Budage, ariko iza gukwirakwira ku buryo yagaragaye mu bihugu bimwe na bimwe tunaturanye nka Congo na Uganda. Muri Angola naho yigeze kuhagaragara, ariko muri Uganda rwose muri 2022 turabyibuka ko yahageze ntimanuke ngo igere mu Rwanda. Hari nk'indi yitwa dengue fever. Dengue ikunze kuboneka mu bice byo muri Aziya no muri Amerika y'Amajyepfo, ndetse no mu bice bimwe na bimwe bya Afurika. Nayo ni imwe mu mavirusi ari hemorrhagic fever. Ni ukuvuga ngo hari urutonde runini rw'indwara zibarirwa muri kino cyiciro zifite ibimenyetso byenda gusa, za Ebola, za Marburg, za Lassa, za dengue tumaze kuvuga. Hakaza na ya yindi ubushize yari iri muri za Uganda na Tanzania yitwa Rift Valley fever, nayo ni muri urwo bwoko iri. Hari n'izindi zidakunzwe no kuvuga rwose, hari nk'izo bita macupo, virusi ya macupo, hari n'iyitwa Junini zo muri Argentine, hari yiswe Crimean Congo ya kera muri za 1940. Ni amavirusi atandukanye, ariko icyo ahuriyeho ni icyo ngicyo. Muri rusange icyo nashakaga kuvugaho ni icyo zino virusi zose zihuriyeho. Iyo bavuze ngo viral hemorrhagic fever cyangwa se uburwayi buterwa na virusi zituma umuntu agira umuriro mwinshi akanava amaraso, zihurira kuri bino bintu bitanu. Icya mbere, zose ni virusi zifite ubukana bwo kwica ku kigero cyo hejuru. Inyinshi zica byibura hagati ya 20% na 80% cyangwa kugeza kuri 90% byabo yafashe. Ni ukuvuga ngo niba twanduye turi abantu 10, dushobora gusanga nka 2 muri twebwe byanze bikunze bazapfa uko byagenda kose. Urumva zifite ubukana bwo hejuru cyane. Rimwe na rimwe rero hakaba n'igihe bigeze kuri 80%. Ubwo nukuvuga ngo niba dufashwe turi abantu 10 bayanduye, byibura nka 6 cyangwa 7, hafi 8 bashobora gupfa. Izi virusi rero zigira ibimenyetso nk'ibya malaria, birimo kugira umuriro mwinshi, kurwara umutwe no kubabara mu ngingo ndetse no mu mikaya. Hanyuma hakaba hashobora kuzamo kuruka, guhitwa, kubura peti, gucika intege ndetse no kuva amaraso mu buryo busa n'ubudasanzwe. Twabonye ko ari igihe umuntu ava amaraso mu ishinya, imyuna, kuruka amaraso, kwituma amaraso n'ibindi. Icya gatatu, nta muti wihariye wica izo virusi uraboneka, ahubwo iyo umuntu arwaye kwa muganga bamuha imiti ifasha umubiri we gukomeza kwihagararaho kugeza virusi ubwayo ishize mu mubiri. Hari imiti imwe n'imwe iri mu magerageza nk'ibyo bita monoclonal antibodies n'ama-antiviral, kirimo kugeragezwa kugira ngo barebe ko yazajya ivura ino ndwara ku buryo ikira burundu ikica ariya amavirusi. Ariko igikorwa ubu ni ugufasha umubiri kongera ubwirinzi bw'umubiri, gufasha umubiri kwirwanaho, gusubiza amazi cyangwa se amaraso umuntu yatakaje mu mubiri, guhagarika kuva, kugabanya ama-infection yuririye kuri izo virusi. Mbese umuntu tumuvura tugamije kumufasha
gukomeza umubiri we cyangwa se guhangana na ya virusi kugeza yo ubwayo yikijije. Donc nta muti zigira, ni nayo mpamvu zidutera ubwoba, kuko kwirinda nicyo kintu gikomeye wabasha gukora cy'ingenzi kurusha kuba wayirwara ukayivuza. Icya kane rero twamenya ni uko izi virusi nyinshi za Marburg, za Lassa, za Dengue, zose zikomoka ku nyamaswa. Inyinshi zikomoka ku nyamaswa nk'uducurama, imbeba, inkende n'izindi zo mu gasozi. Zikaba rero zishobora kugera mu bantu binyuriye mu kurya izo nyamaswa, cyangwa se kurumwa nazo, cyangwa se no kwegerana nazo, cyangwa se rimwe na rimwe hakazamo umuhuza nk'umubu cyangwa isazi ishobora kurya ya nyamaswa nawe ikaza ikakurya. Hanyuma iyo umuntu amaze kuyandura, iyo zimaze kugera mu bantu, nibwo abantu batangira kwanduzanya hagati yabo. Akenshi kwanduzanya bikaba binyuriye mu guhuza amatembabuzi y'umubiri, amacandwe, ibyuya, amaraso, no gukoranaho. Mbese akenshi niho izi ndwara zandurira. Icya gatanu rero, kwirinda izi ndwara akenshi bishingiye ku kwirinda kwegerana no gukoranaho n'umuntu ufite ibimenyetso byazo, hamwe no kwihutira kwa muganga hakiri kare igihe umuntu afite ibimenyetso, kugira ngo bafashe umubiri wawe guhangana na ya virusi igihe kitararenga. Kuko iyo ugeze kwa muganga wamaze kugera igihe twabonye ko impyiko, umwijima n'izindi organe z'ingenzi mu mubiri iyo zitakirimo gukora, umuntu aba ageze igihe ashobora gutakaza ubuzima. Kujya kwa muganga kare birafasha, no kumenya ibimenyetso byazo kugira ngo umuntu amenye igihe agera kwa muganga, hanyuma no kumenya ko ubwo burwayi buriho muri rusange. Murakoze rero, mwari kumwe na Dr. Starike Muganga. Ndakomeza kubakurikiranira amakuru ajyanye n'icyorezo cya Marburg cyageze mu Rwanda. Mushobora rero kuduha igitekerezo, ikibazo cyangwa se inyunganizi hano muri comment. Ushobora no kutwandikira kuri no nimero iri hano kuri screen, ndetse kubifuza kwivuza online mukaba mushobora no kutwandikira kuri www.kwivuza.com, ukanyura handitse kuvugana na muganga, ukatwandikira ubutumwa bwawe turabubona. Murakoze. Yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.